Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kerit Quran ke wan daskurumuga dariwaruna kiye kutta daraja kurum. Kerit Quran ke umuga kiye kutta daraja kurum beheni debaika. Eke kutta fahaga kurumuga daraja kurum. De kutta rangal kurumuga daraja kurum. Kutta fahaga kurumuga daraja kurum. Kutta fahaga kurumuga de daraja evve. Eke amun nasha khasunna enge kutta de hamaikani khasunna enge kutta hamaikani khasunna enge kutta fahaga ko denegannan engeni kerit Qur'an kiyum qawaid takamedu waki tartibakun waki gotaka visna fikur kura mihunna amunna efada kutta fahaga ko denegannaka nengena kutta rangalu kurumuga daraja kurum kutta rangalu kurumuga de daraja evve eke amuko fasihen rangalu kurave kutta de amuko fasihen rangalu nukurave kutta dariverunga kiyawmu fahaga kurave kutta ka amedu eddarajaykum visna wagutun efada kutta rangalu kuruma majbur kurumaki eggotaka ves rangalu goten no sabaki dariveruna kiye bike kuttaka ki fasihen rangalu kurave kutta misalaka itura gonna kurun itura demu fada kanka ehn namaves bike kala kutta ki fasihen rangalu nukurave kutta efada kutta rangalu koddinu mattaka alugunu me masaka kuranjeheni ehen tartibakum misalaka kurige filal tahuga alugunu hissa koffa tamrinu taka egota kiyagamis efada kutta fasiha kod devidan nota fasihen rangalu kod devidana ehme ma alugunu men huriha halitega ku fahaga ko kur rangalu kuruma masaka kurakam gwanama ei ungannadinu men no ungannadinu men nama e ungannadinu muga waki tartiben onnana ehme ma amuko fasihen rangalu kurave kutta ei wara fasihen teacher ge irshad taka agota masekko ge rangalu kuravena kutta ennames bike kuttan hunnane fasihen rangalu nukurave kutta e kutta ka medu alugunu men visnane mulin tafatu gotaka adi ginafaru alugunu men kiyumuga tamrin taka agota kiyade kam gwanam dariwaruna neengi efada kutta rangalu kurave nota fasihe koddeven efada mudagu kam nama ekankam fasihe koddeven adi kushe nama ekur rangalu kuran fasiha koddevene tamrin tawge sabu amuko alugunu menterege hiwefa miyonnani dariwarun effaru den khatim kollimeni muniya enames alugunu men kirit Qur'an kiyomuga kiye kuttaka med visnani be benge bayfaru khatim ko fatibe kudinna awaha khatim kura kudinna kommedu hako afilawle naga kudin ekudinge kibagam bayfaru hure alugunu men waran amuko fene mi fasihen rangalu kurave kuttave sure rangalu nuko nuata rangalu nukurevi ehmema kiinetto aamuko fasihen rangalu nukurave kutta ekudin islah kurane nuata rangalu kurane mi alugunu men rajyega dimafa emme bodu massedeki komme duhako afilawle nagan jehen kama qabul kuruma awaha khatim kuren jehen kama qabul kuruma mikankamuge sababu nuata mi fikurtawge sabun dariwanuge kibagami amuko fasihen rangalu kurave kutta ves hure rangalu nukurevi hama e kutta ves dariwaru kiyani gonna ves kurumen nove itura demume ves nove hitan erigotaka kiyawalani farwatir kamuge evve sife dariwarun kibaga nuhure hame gota ekankan islah nukurave kamuge wanama kihinetto amuko fasihen rangalu nukurave kutta islah kurane mami algun me warabboda vistanji hekama alugunu me rajyega amuko amal kuragotaki dariwaruge kiyomun huriha kuttake effahara fahagako huriha kuttake effahara hallu kuran nuata rangalu kuran majbur kurun ei eggotake vis rangalu gotenno ema alugunu men kirit Qur'an kiyomuga kiye kutta rangalu koddinumuga nuata rangalu kurumuga mi debaya bakollambi mi de daraja beenu kurambi alugunu men bakollami fasihen rangalu kurave kuttaka fasihen rangalu nukurave kutta den mi deba islahu koddinumuga ves nota rangalu koddinumuga ves alugunu men gengulen jehni waki tarutibe ehme ma kurigo filarta alugunu hissa kurgota kiyumuga tamrinu taki mikamen oi warabbodu farwaen